nuko bagiye kwinjira mu mukunga. Hari indirimbo teneye kuririmba yambye ko turirimba mu mukunga. Merci. Yini turangire gato. Ubanza usubiremo bakangwa kanje. Uno tubone kuja muri iki. Sawa. Akangwa kanje mana. Merci. Icara kuri piano. Alonse Sura mamucha. kaza mugishime dawe kandi sinzawe makuvuga ibiri bikomeye nami uteka yankoreye nami uteka yankoreye akanwa kanje kaza mugishime dawe kandi sinzawe makuvuga ibiri bikomeye Muturukira hirya turanga umukuru muri kamera se urakoze mwana. Haleluya Yesu.
reka tubakomere amashyi menshi cyane basubira mu byimbo dusabe Pastor David ashimwe Imana n'ituro muheruka muri iki gitaramo hano. Kuzara ubukire n'ijuru. Arefata ijuru mu izina rya Yesu. Andika nawe. Shawanditse utowe. Soma hano. Kuzara oya uragafata uragashyiramo hariya hejuru harimo kongera turakabona mono hejuru aho oya wagacuritse Ashimwe Kristo we. Amen. Amen. Ese twanyeganyega twazira.
ameni, ameni, ameni. Gira mugenzi wangu ndi umwana w'Imana. Imana ihimbaza, hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu Kristo waminduye kuba umwana w'iki. Gakubita umuziki papa. Soni TV imbere yawe ni Samu uko mubibona. Imbere yawe. Ayo mu cyongereza ni In front of you. In front of you. akora ari mogoshe. Yego. Okay. Rumaga. Rwandazira umwaga. Namahoro. Namahoro. Haje yitwa nde? Soni TV. Uzishaka inbox. Isuni tagira nimero bandikira. Soni TV imbere yawe. Soni TV imbere yawe yari Samu amara Imana bane nawe.